Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Victims of sexual violence and rape often suffer after effects such as depression, flashbacks, and post-traumatic stress disorder, or PTSD. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Fatalafat foile mai moanga ma le fafonga anga le tatu tino ne po tula le aso ma lo lava le soifo maua manatu lo manuia me uma ai me se Lavasiga fe au fo nga duenga lo fa fe ngai ma le tatu tino ai me se po fe lava o le tafo la langelo e mai mo mai ai mai fafonga mai ai ile nei fa popo o le tatu Polokalame o le Lavasiga ma lo soifua ma lo le tauatai ma lo le pale ma lo fo il tau fail nei tula nei fo vai tau il tato so i fuanga ele o na malaina silfia fo il nei vai tau ile tulanga o lo iai talanoanga pe o lo pitotasi lava il tulanga o lo iai ia upu fai o malo ai mai se ai ia le tulanga o lo iai fa lau loanga a vai nga fa u fai ese ai mai se vai nga fa u fai tolu o le HRPP o le fast e fa pe ai fo i male vai nga fa u fai ale Samoa United Party po Samoa o poto o le talanoanga o lo anga iai o whaalawi loa ai mai sei fo i whaato whaala inga vai whaita i tasi o leo atu ina atu le atunu ua whaafonga le tātu o tunu ma ua mai moa i le tūlanga folo i fo whanga whaata oto whaata tia i le sila vai whaita i tasi mo le lumana i o Samoa ma le atina e o le tātu o tunu pe apapea e tūlai mai le ala nga il tātu Polokalame nei o Lavasiga il nei fo i vai aso la silsila mau tātou talatala noa ia mawaa ai foi mawa ili ia vaeng whaita i tasi nei e tolu ai mai se ai ia lātou Anavatau po o le whaato whala inga mafuafuanga leo whaata oto mai nei ma ua maea o na whaasilasila alo ia i le tātou atunu mai whiwhia ua maua nei awa no tā ua e whelo iai ma se tasi o tamali i lauiloa fo i le tātou atunu le whionga ia Tagaloa Eddie Wilson o ia o se Iailo na poto o le tomai whaapitoa i le tūlanga o le tamao ainga, a meseo mō tamao ainga tau atia le Economist, o ia fo o se whau tua whaapitoa i me tā upu tau tupe, mai le to e tau whairo i fo nei tamali o le tātua tunu ua loa tau sanga, o ia o se whaipisinisi lau i loa i tono o Samoa nei, ai meise ai o le tau mawhainga o le atina e ina, o a tātou o loa, e au ina atu mwhaatau ina i whafo, ina i efesosoani i le atina e o le tātua tunu ai mai sei foi o tangata taito tasi o lo tau mwhai ala tau atinae. Ia ma le whaaloa le whaafila i atu lau Afioga Tagaloa ma lor soifua nei po ias fo. Soifua lau nei lau Afioga Apulu. Ia, mo le atu fo i le whaafila i atu le pa ia mo lunga o le tatu atu nu. O whaafonga mai. Ma lor soifua lau nei, kulonga o tau pa ia mo tau sa le ale o ese whamtalanga. Whaafitai le lofo le tua mole au noa Apulu tati whaasoai. Ia, pa malo, tau whai whaamalo lava, malo fo i le soifua mau, ma le tau mwhai me fo i ta whelo inga whaapito i nei tūla le aso. Ia la silin tanga i tonu i ta mata upu. O leo whaalau i loa i Anavatau e tolu, a mese au vaenga whaapawhai au tū nei e tolu. Te manatu fo i leo, na e whio mai nei makopi o Anavatau nei e tolu. Ia masalo wa umi statement e sila iai. I lau to mai ma lau silsila wha Economist, o fo i lau to mai il tūlanga tau tupe, a me se o tama o ainga tau wha soa soa. La sau silsila i Anavatau ni e tolu, i tūlanga o ni vaenga i ono tutusa, ni vaenga Eseesega, o la sau silsila i ai le. Mai pe mwhai un wha tau nuina nei, folfolanga ua tuina mai i Anavatau nei, wha Ale-Molioo Tagaloa. Whaafitai Apulu. Le tut whaafitai mo le avanoa, ma nei le fasili. O le mea ia le maitauinga.
ua te le le tina le tunu mreanga I luma. Anavatau fo ia party e tolu, the main major parties o le HRPP, o le FAST, ma le SUP. Matangofie pe ia e onga tasi I mata upu lea o le tawati ana atina e ingo a inga ma tulang whapena. O le silsila la iai pa le titilo iai. O lo onga tasi uma ia Anavatau apatine e tolu. I tūlanga o ngā tasi, I le tau mawhaile I free education. Wa o ngā tamaiti, o soani fo nei I whanau, pepe, I the underprivileged children. O lo ngā tasi fo ele lato sila, I soani fo nei, e o fo il pensiona. O e mo ia e na I sui ngā la ITSS. A la e ngau nau, ia wha a tinteleina le tupe hoi ne e watu I e ua maruitaia, na matua. O le tūlanga fo ila I le meo tūlanga fo ila, o ngā taksi fo ila whina ngalo pātine e tōru. I le tau mawhai wha ma avenga I le atunu upo, ne a ese la le VHST, I basic food commodities le import mai. Tau sami fo ila o le moa, o le leisa, o le whalau maka, o le suka. I nei wha iti ere tau o soi fuanga. O pāti umalai tōru mana tau umai tōru. O lo o awhia ai, le a veseina o le tūlanga le. Ia, o le tūlanga fo ila I le tirisi le whaawawinga nei o le sosuani nei I nuutua, mo constituencies fo nei limas futasi. O le FAST la ma le SUP, o lo na wala e whaawau. Tūlanga na o na o se matawhai o na lato mali lia umai le amatanga. O le tūlanga la le sosoani le atunu umero, o le manifest le HRPP, pe o le latou molimau, e sili atu le abatu sa o se leni I tangata kritas, le lato kola program, le cost of living adjustment. Ona le latou fina, whapea mai, o se awala le ia guarantee ai, ia tautasia matofu matangata matina ai. Ia o le latou fu la le tatono, a tono se awala le sili atu ona, I le latou na silsila. Ia, e matango fiela e lauwa ai. O le anga I uma e le sosuangi le tunu a onga, e o wela tūlanga o le health ma services. O polo misi uma pāti e tolu nei o ngatasi uma. A tatu I tiro la o tele. O ele o tele a se Eseesega tele I the basic assistance to the community. O lona Eseesega la tele. O le tūlanga la le al sosuani I tangata lau tele manu. O le ofa pe mai le HRPP e sili atu le kola program o na guarantee avisa. Ia. O te leo o tūlanga le po oi sao o isi sei pe o tūlanga tata ni taia ina ia fa ma o te tua tūlanga ia ala ula ti te tilo o le tau o le kola le ma le tau o le Polokalame le wa both the FAST ma le SUP o la o polo misi e si lunga ia le sosoani le ave I le afo I communities Ya tina ele o no mai tu. Fu la selen e to tikia tutusa de tau o le kola ma le Polokalame le o tūlanga le. So o longa o ngala o le vesili na tangata tasi ma le tunu. O le ale me sustainable le whapala. O le ale me e ono sosani le tunu e fai pea. Ia awane o watu sosani nofo. O le vesili la na e tautanoa. Ese awhinga ngalo tangata. O la ula tilo iei Apulu. Whaapea e tu mai se whai ngā malo le FAST po le SUP. E taulan sir to ale me le polenga le HRPP. Ia mauti noa. Ia o le se leni ne sosani ne tangata uma. Ia o le tūlanga hoi la pe whamanuia mai le HRPP. O le fesili, e te taulana sida te toa lātou, pe sustainable, pe e tupu mai pe le tupe, po a ngāle tu ingo se lengi, a o ai lo whatinoina.
ile Apulu la utilo le PDS le review ale malo no fatino ina nei le third quarter le lua fe no sumatfa le review for Polokalame le atina eno Samoa pathway development Samoa o la overall assessment o le review na o Polokalame uma na fatino ina fai fa pa angal malo ma le tunu e afia ia tunu tua ma fa Polokalame foi nei victim support o Polokalame uma na successful PDS review le o Polokalame le fai pa angal malo ma le community ma tau tia foi mana yo lame la titilo o la titilo le anga i luma i so se party tu lai mai tau ana ave fa la o tele ma fa mo ia ngalo lue fa tasi le malo ma community o la titilo ia ele tau ona to tele se tai le malo e afia se involvement ta tia le tunu ta tia le tunu pa wale mea ave se eleni pole atu langa so fa tino la to ia so ia foi nei pulenga ali im fai pule wa o le malo si ana na tato le tulanga la le lau saunga Tagaloa le PDS ma le tulanga le wai ai o la lo silsila il fata tianga ma il fata o tonga mai o Anavatau vanga fa fai wa e tolu ile tulanga la le o le ale Anavatau e ma fai la o le ala e ono folinga e langolangoina le tulanga le pe ona mai le lipoti le PDS le alu longa o le Anavatau le HRPP po le SUP po le FAST o la utitilo iai o la utitilo iai o le review le termine o fai ngā malo le FAST ma le SUP le ala alu longa le o le review based on that o le ngā rue mai o lo le leia Polokalame o lo whaatinoina whangapa ngal malo o le tūlanga la ele mwhaino tali atu po ele Polokalame sa o ai se o le whinau mai la le HRPP lana whinau ngā temine le kola o le ele o la e sa utitilo e po le ase la tofu fuanga i le tūlanga le pe whai whapaanga po le mea tu whasa o le malo ngai tangata o le le requirements wa le tawa o na mantua foi o Apulu o tupe uma nei sa o tupe la tunu e tau na to account le parliament ma le tunu po ala me na fatino ai ora titilo na lo pe atua base le PDS review le il fanga malo le na nei o le work me ia fa community so o polo ke ti u mala so fanga malo tu la me lumanga o pe le o tau tala me afu o le fai fa pa anga tu le tulu pu lenga matai ma tulu ia le fo ia tu langa ia fa wa pe ona le manino le na fio me le mal kopi o le Anavatau vang fa fai le la tal no tu langa le performance le economy le taimi le la sound mai le tolu tau sanga le le fast al fata tianga mai la wa le manino o le kola o le fa punga pe o le alauni mo tangata e lima se lautala i le tau sanga pe tu sa o tangata fa fe ngai la mal fo fanga lo ia isvang fa e lua fa pe e fa wa pe la tu langa le fa ngapa anga manu i tua lima sultasi tu malo o la lo sila ia i le fa tinonga ina ia so ni la tina o tatu o tino le tama oi pa tai apu o le se senga la titilo pe o le sauno o le ele o ia ni a fo ni se framework po se tu langa o fa matino fa ma oti mai ele HRPP po le alfa mai no se le o le melna o le tarsa oia o le pe o le Eseesega o le la tu sa o se le ni tangata o le Eseesega la mal Polokalame le o le se le ni le ave district o le fai ngapa angal malo ma pe o le Eseesega le o le anga i luma ia o le ele o manino mai la po le alfa vai o le tulanga le ale o le uta tino mai le review le PDS wa PDS review ia na fu nga luenga le al mfanga malo al fast le o fa o le SUP le sa o le to review le o le work e Polokalame ia nga du fa ta se fa pa nga malo ma
le tunu po fala po tonga fo le tunu tula wa pena Samoa, I'm Jack Ty-Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my sexy. Auva'a. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Lena sa no tulanga le wale o le Falauli nei le fast fa pe wale SUP e le tupele avenu le sa matel miliona le o si nei la le fast le 2 miliona ile tausanga mo tu malo taitas 2 miliona fa tele lima sultasi tu malo ia o le tau na ile tausanga tas uma ile lima tausanga se fulu miliona ave le tu malo tas mo tu malo lima fulu maltas le wala o fo mai le HRPP le tupetele le fa pe ilalo le kola fa pe fo il pelenga Malaysia la to Fofoga le fa to automai o fa tu pe o la lo silsila en fa tu pe nei me ile e fua ile tama o ingol tato mo le lo ye o la o fa tai Apulu o la tilo ile wai ele o tele ni fa talanga tele fo ile ia ai sipati il fatino inda ma fatu pe o la tilo le ana tau le fast o lo fa pe mai ele to ese si tanga ni la fonga lo movina la o le fatu peina o le fatu pe mai to tonu o tu pe la tulu le fa ruin o la fa ta o tu fo le Anavatau le fast pe o la fu mai o le la to Anavatau ia develop le tulu le ngata malo ai fa pe pisinisi ma fa to anga ma community o le la to Anavatau la o le foi la se mo tala no atu le performance le tulu o la fa pe mai a increase le GDP le tulu le atina uma vaenga ia ba automatically ya lunga le tupe mau le tulu ia mai foi si do GST sa to main revenue a te le na le tupe le ngadu to le tulu le GST o la tilo le tali le fa pe mai le fast ele o mangino mai le SUP le un fatini no lana navita ala tilo la ele make sense la le mele ono le fa pe mai grow le country mo wel se le fatino le mele si lunga la fonga le GST ele si inga se la fonga ele si inga se la fonga o le Anavatau le te fa longa tu nei o le fa pe fa GST o tua fa tala no tele lola wa isi pati o tele ele ta o tua tele tu pele o fa le la tu fa ai le la tu la lo GST e tia uia o tele fa tu ainda na me o le Apulu o le auna o tu GST mai longa amta vi GST o le intention o le malo fa pena foi malo fa fo o le vi GST le tu petele na le malo e mo but gradually remove isi taxation le kiuke o loe mai fa fo tu langa pena e a fa pe la to reduce le GST e ono a fa inga tato tu pe maua ele ma fa lana fa ti tu pe maua ai si tu pe alu le winga a fa ina isi tu tino le tu o le mela na la Apulu ele feno ta la tu ba o tele o lo pole la le plan a fa pa GST fa pe la fa tu pe me yadu o le tulanga tu o le si mele te fia ta o le titilo vai o le la o ne tulanga le o Eseesega o Anavatau o la titilo vai ya o la o manino o umana publicly circulated o la titilo na Anavatau fo i se fa te ina le fast e langa investment Polokalame le fa pe mai ai o
initiate le malo le Polokalame increase le tupe ave tourism industry ele se le ave agriculture Commercial farming. commercial farm se le ave revive development bank o se le fa nga le EPC ia male vai ola ditila Anavatau tu so la fai mai o se investment program ole Eseesega le mele investment ma tupe le mel malo e ro tupe malo ole investment program Ko ka vale le tupe. e to ta vale tupe ma fatino ina i tu langa ma sani o business ma fatino ina ngalwe so ole le leila ba well tilo everything has to be tested me fu money me al tu langa la na ele mol tama ainga ma la wati tilo to tas as an economist and an accountant la tilo yai e te le a foi le fa lo to tele business ma le private sector e me se foi la le investment te vai le ta wel vale o le ngala o investment program se le ta o le manifest le i la titilo ele o tu le to e avese own se fatino le malo e pa wala nga duenga al malo e fatino o le provide le enabling environment ia ma fai e business nema ma Fatino le. o le malo fo ina te fatino na governance requirements se fatino nga o tu langa ia mautinoa e puipuia e investment nei o se fatitainga wa matango fie tele le afoi ele progress el kako utos matango fie o le wailone e work Ye work le. la guarantee ya sa le return le utos o le to amana e sidia tu lo banks the investment o le sidila o le ala le fatitainga e failo mai e ma fai a el tatu atu no fatino me new investments pe ale le governance Le fa. framework fatino o le pauala le la pe le you trust le temin nei I lau titu pe ele mite I langa investment I SOEs wa Polokalame al malo ia e atonu fo e tele titu tele portfolio atonu fo yo benefiting is company o le tele lopo e ele vo formal digital company fa o lo tatondunga o lau titu business e mana o mia business sa mo the access to finance ele ngata business o le fa fatonga commercial o tangata investments o manufacturers exporter e mana o mia access to finance o le winda la fa mtalanga o le mele I tatou nei pa wale me ma wale tupe fatele lo business be fa ise me do business o lo wale lo ne tupe le bank ele ise si option ai ala kula fa mel bank ele ai ia ma fale ko wala io lo business pa fale ton o la dirti lo le manifesti le mai le fast ba te o tilo sa isi mel o le fa pe mel stock the stock market the establishment of the stock market o la tilo it's timely o le timely what down fight ai se o le stock market o le mea o le whaafetaua inga o stocks for nei po shares o company na whaafetaua ia la ia o business ma investors pa wale mea ale atunu e whai male whai ngā mare whai o le Certain Regulation Certain Security Commission e wa ia brokers ma tulanga whaapea set to make sure e comply uma tangata nei tono le mele e safeguard le atunu o le tulanga le whaapea mai money laundering ma bele wa matua mau tu wale anti money laundering na kato central bank ila wa tonunga it's following international rules kwa e cha uia ele se si me to fa tele ina be fa ti la ile lady to central bank to me yo anti money laundering ba wale ban fa ti ole una la fam tala a fa ele wo work le utos ma na yete ala li miti longa lending industries o le whateteina la lau whamtalanga le whai atu investment le sa Polokalame o lau whautuanga whapea o le fast o ai ewa e mana a whatino mea o le stock market is an option o le ngā stock market whateteina e ma whailoa lana whapea Samoa Airways we are going to go public public company
O le public company la, e tu la fono e lona set up more applications. E mawhai lona whaapelo la o le Samoa Airways. La a race of shares, e milionga shares. E whaata. Lima se lau kala share, that's 500 million. O le window whamtalanga. O la wa issue of Samoa Airways, that the one way a raise e kupele, o le investo kaka. Instead of Samoa Airways having to lend the money, to loan the money. A tonu fo ila a whaapelo o ele option lea. O whaingo fia fo ila na perhaps invest le you toss. Into tonu Samoa Airways. Not as a loan, but either as an equity in Samoa Airways. Ina yai se vai. A company ma mene, a ele i alu stock market. E kauna whamalia ina le malo i issues ta ua o business. Ele lele pūlenga. O ai lele a pūlenga company vale. E mautinoa, ia awane i toe ngau, ia malelei na run sustainable. E whaapena fo ila sila stock commission. I sinisi umaya la i tonu i. Invest le EPC, ia guarantee, e perform le EPC, ma respond, invest le vai. Whaapena. O tūlanga lana, o le Eseesega lana, o le mea lana e lau titilo. E matango fia tele le vaenga lewa wa pusu mai le fast. O te whautua ina fo inisi pāti lumana e tau titilo ia maua sisi maena. E whaaola tō tonga ai. Ia tina ai wa le wa sila fia Apulu tatala no ali o mawat. Wa umar Patū le export authority, Samoa export authority. O le auna le Samoa export authority. Ia na enable commercial farmers e koko le koko, o le popo, o le kofe, mea ia e tau te fiu e to tō Samoa o le marketing kaukia. Le mikin market. Ia a le problem. E le e se tupe access whakapanga nei. O le mea la lela o titiro nei, lela a link gei le mea nei, lela ave tupe tira me bank, so swangi tira me bank, i farm slide, o lela ave tupe investments i e whaina ave i commercial farmers. Fa tele fo capacities a e badele. Manufacturing. A vatu se lau milione fa tele capacity o hotels. Wa ala ngau tato hotels. Ele o lava le tourist arrivals. Ala ngale lava tourist arrivals. Ai sia. Ele ki tato vale, ela pure to trasiale. De New Zealand male. Ai sila la ye, ele wina na la fa soa la titilo manifest neto. Wa ala no tala no atu i le ni. Wana alfas la le sa wet Polokalame le. Ile fa tele ino seleni e mobilize ma move on the private sector participation. Ai alfa ma pa malo. Make sure el malo good governance, regulation, ma collect le tax el malo. Ai pe ole tūlanga le lewa e sauno i mana i tele whanongongo atu le. Ai pe o mawhauwhau ngoi ma awala fau i lelo o mai le Anavatau ale fast. O leo sau me fo le tūlanga le pe o watu le langolango ina le tō tele le mata atu fo i il whalauloina. Pe le la tatala le awa no mō tātou tangata. Me invest ai tōnu o le waalele. O le hoi tilo a le EPC, invest le EPC. A le volau e saunoa. O le mele o le stock market. Pe e masalo i tangata a le e fōlingo o le mele o whai whafoi. E whatupu le tupe me whai unto e to e atina e business. Tai. O le stock market. Ele asi senga va tu do fo. Tu tola utar. Ele me la tal fa tal market. Ko martima. O stock market. Foi lo business. E shares o lo company. Ero la wa mana mi si tu pe fa ti de na business. O le si option. O lo waru no ave stocks. Todos fu pe fast food percent of shares. Fa tal stock market. O tu pe la mo mai. Ele fa pe esa vale bata ta pe tu. Esa o tiro ia talo tu pe pelelei pulenga me uma fa pena. E to avela to sele. O le ngala le melia. E mo mele tu pe expand ai business. Ele ngata foi lá company. Ai fa pena foi lá ia commercial farmers lá po. E no pe mai co-operative se fa pe lá ma ko le afe e kofi. E manga mi se ma ko 1 million. Ia da o mo ma ko con kalake bale makiki de fai kofi la langi e bakule full every year bako contract le 5 million ka usa
e fai ngofia vela file prospectus ale para ponga approve el executive commission wa ma fai longa issue prospectus ma issue shares. That's one way of raising money. Mo poro ke kia la po e se nga la banks ya kupe ave fo ya e pe ku langa nga Apulu e ke le alonga ke le longa so sangi kamai pa pisingisi na focus ale le malo ia nga fai nga paanga le mele le health le education le community wala wala vai wala infrastructure ala fo ia wakula ko le private sector ya wa mang presida fi o kupe umaya lo investment le e mua pe ne fikir malo GST keep your tax al o me uma a fa se la 1 million ya si almost le kupe le ra le mua mo GST al malo fa ke le ngai pe la kilo la ma ga le pe ku Polokalame nga promise nga la fa pe me fa ele ko si ngi la fo wa le la ka ma faila ko role economy e increase ele kupe ka vai nga lo nei fa pe o ku langa nga la tiro Apulu la fa longa tula la Afioga Tagaloa e o vol fai business o la sila ile Anavatau le mai pe falling lango ina business ma le private sector ile Anavatau mai o titilo ye o le SUP o la fo e saula to support ye business ele o manino mai ko le ato pe afen fai ia o tele o ele o manino mai le HRPP pe se so ni business pe o la focus ala to the social welfare tangata ma fa le inga tili ele o lo silent for le HRPP ile pe fa fea ia le tulanga le o le atina o le agriculture pe fa fea tina i o amatalia el fa nga malo no mane po le atu na pe e mana ia la to sila po le ase la to fa talanga nei wa te tau sila fia le malo le tulu fai o atu fa nga malo le HRPP po le ale me la tu pune ia tina ma me e tau fa manino tulanga ia le pe tulanga nga Apulu la pitilo ia e la wala ti tito tasi mata ngo fie tele ia le tulanga le investment le ia alu lunga le ia fa ngal private sector nga due tato ele o tato o to sile e la Auva'a umba le ni me o to nga tato fair wai o tato fa nga fa o le nga fo la ko microphone nga fo stock exchange e ma fai ana no fo ia alo fa na fa ma invest mai fa pe ba il business na o la manu e ma to ai si umu po fe al mela ia o le nga stock market mai pe ia le wa mai fina ngalo le oi nisi le na uta o le upule pe ma salo ta to tanga tel mela stock exchange ma le stock market ai pe o ma fofonga le o fa tu mai le fast e o fie mal mele o le digital market cryptocurrencies o la sa so fin ngalo tu langa ye ole market le cryptocurrency po digital market ole si le ala nga tu pele le ya tu luma tu so ole tu langa le nga fu si le fia cryptocurrency le investment ya tra ele involve vai ni fa na malo tu so la invest sa ta fa tau ya cryptocurrency Aela le digital platform ka o blockchain o la record uma investment ala tunu ite tonu le mele ma e fa pe alu la fa pe lunga at the end of the year increase low investment increase low profit e am well taxation al malo e la fisota ingal malo fu da blockchain e ma waile investi e mo na sele o na la mo sele tu pe fowa nga famtala fa pena fo yambe atunu umala fa yetemine o atona rula wa fai fo mele e mo elana se me fe se tunu it's already in existence the cryptocurrency mal blockchain usala ele involve el malo e pawal me al malo le fai ya huka il blockchain mai lo pe fiel tax bangale ya nga fa pe ko le ye me malo le tunu la invest a file tax return declare mai pe fiera lo tu pe mawal bele ya mo sina tu pe ala fonal malo
Al tu langa i se afio se money laundering ele se me fa pena. Pe no fa ya. Tu ma lo si ata to central bank regulations la ye the anti money laundering. Wa remit malo tu pe bank. Be avelo tu pe fafo. E mo afe sili le central bank. Po fe sa wa afe adwa. Ale so fa mo e su e oi po fe ele la se me ala na tau la utitila ala tau le Newman why ele o mo winta to tu pe temine and why not ole me mo tu pe le tunu ele se tu pe alu ele se tu pe alu se tanga ai fo ya Olo no winga nga one business na nga wale a firma ya firma a profit ole rational la nga mo tu pe tunu la na fo yo o resources ele tunu le invest on cryptocurrency a tele tu pensione mo na polofiki se la wafe e ma fai na mo lang sa la wafe avele lima sura fa ka wela cryptocurrency le next year se la wafe batapo ele ala se na ona la mo na tu ma sinta singa la funa la tu mo vai ba tu pe ma tu ne o lo te man tu o foi sina leva tau sanga o ia foi company mai fa fono mai tau fai e fai le mele tono sa mo nei so te lo le la ise tai voi sa i voi fofanga ma feu tana inga le sa fa pe ai o le a faul fale fonga fale sful lima o le o tafta fola RSA ai o le ala o fa tu mai nei la ele wang fa fa ele fast o le wana sa no it's about time o sa o le temi fa tino le tulanga le o la si sila ai ma fa ya Apulu ya te awai ele ta o sful lima fonga fa e ta o le foundation ma tulanga ai o tau ia a langa tāua mau talsi paial nei mea ona o le se le ni fo e atina e pisnisi manga ruenga fu el malo fa i den tata no le si ma le mai ma le e mo me se le ni ton e atina without touching the taxpayers pocket o le winga la utala yes we are ready for a stock market. But we take one step at a time. All by full it. So long as you have set up Faaolioli, Taitaifono, my express set up for Taitaifono, for Tual Malo, for Taitaifono, Tulang for Pena, for Tana Iminatunu. Le Tulangaya, Paaolioli Auva'a Babena Tina, your Pisinisi Martin, El Malo, without touching the Melata to whatever Limel Malo, which is Coupe Fire. Em sal sei o le sivanga tau e tau na fifsile to ilo fionga Tagaloa. Se la sai o le PDS. Ma o le so sila ile tulanga le o il tato tama ai ngel temine. Fa tu so let's say pe sfulu tau sanga taluai, lima tau sanga taluai. Le sa no o le last quarter. No ingo le tau sanga lente nei. O la sila ile performance le tato tama ai ngol. Le tato tu. Fa tai Apulu. I can't go outside, but le amatanga le whainga malone no malau titilo wa PDS. Le na matare wa whenua tas. Take over nei le whainga malone o 2 piliona le il tanto GDP. Na project le uma le 5 tau whanga o 2 billion. But the latest now le wa 3.5 billion. La yaru ilunga. O la yaru from 2 billion to 3.5. O le nei o le mena el titi e ma tatonga tatal no GDP wal lunga ele o mala malama le ia tanga te foi ele o le lesia o ma po le ale winga na o le good news ele mena it shows o la grow ia goods and service production ele tu o le ala le ngal mena that's an indication ma losi le economy to ma losi foi tu pe ma wala tu si silende or tato liquidity lay float around 700 million. Or si na tala tau fa do titia dua total sango 600 to 700 million liquidity. Ai lo el bank o tu so liquidity o le tu pe la no fa na invest. Ai le fa ngai ona fa my banks here ele ni bankable projects. O pe o le ngala na taulana una ia tina em fa na invest tu pe. Yes. Ia matang fai so sani fo ta viling o tato viling o le economy wa ta vile economy kele cooper checks kele cooper packs e aru fa penge o le pela na efficiency
ole si me taua ia ne wa si le tato me le foreign exchange reserve o inga le 1.4 billion ia masalo o te te tulunga with this goes to show I see sila ye to ama losia tato foreign exchange reserve I see sila la le winga na me ma la fo la ma losia mal tato tala I see sila tato tala I see sila le tato tala sa faalua ingal pa nga takala or kay mingi kusa pe boy la le kipa o le kina sa kusa la mo rungai na ko ai ki kilo kalang isila sa kalai ba baru kalang isila pa alfa kay mingi 160 ai sia lenga fo ele ka ke invest le basket of exchange le e float le US le ngala indication of middle foreign exchange reserve that means ma losi la vale ma losi kala ole nga fo el ma losi kala e kau ku ila lo kau imported products ai la longa e ka ser fa fica o ri ka komere e ole mo kwa o ki ka ko balance of trade ole ka ko balance of trade ole Eseesega yo fa ka inga o lo winga mai ko lo ya vi fa e kasi pidioma ka ko sa ko ai nga ale ele a ko se pe nga se la idioma se la ele a ko se la idioma la fa so I think our balance of trade deficit is about 1.1 billion January this year o winga la ka ele se me matango fi ai si va ya pu o me ko nga sa o Trump vai la le algo Trump le algo so Trump imposed tariffs it protect the American industries ai o mai industries inge ko nge ia fa ki ele nela o ko mo mala ele balance ele deficit po le nga wala o impose Trump le tariff inga ia fa palen o le nga fo ile nga mele ka ka ko nga ia busca ko export busca ko meio aqui nga meia ia mole export fa ma ko substitute meio import mai ia fa ki ka ko deficit dia ka ko balance of pay o por me vole len fatu ele ma fenga malo le fas mua o le fatu ngol mele o le export authority Leota va tu pe o tau le nga yo ile mta Apulu na le mo mi le tatu o lo ave fa tai Apulu o me si dia la ua o ele export authority Patū o le la te longa ngal te mine ona o le ua o tatu ye su ye inga ma te longa nga o le sina me tona me fa mua so se fenga malo so se fenga malo tu mai fa malo si ele export authority o le export authority ne te ufa se ina le tu fa pena le fa la to o le nga fa to nga elo una ai ala fa ko nga malau but fa nga no ele sa mo increase el production but negotiate facilitate le mele wa ele fail malo nga puta ia o kulanga la nga ia nga me o le nga fo ila le wa nga nga ia le export authority ia fa teleina le excess ele mo fa to ang commercial fa teleina le excess finance le tupe ya tina ai fa ia o le nga la le se le ni le o va tu le o mai nei ia manifest fa ave se le ni tina ia on fa pena i dola ina ngai at this time and stage ele o ia se le ni me fa pena there's a need to have that those facilities available ia excess ia on fa dola ia ngai o le export authority eu fa tasia la mai sia tina ia o smaller farmers tulang fa pena ma leo business light tulang pena ai tatu fo me la le tatu tama o ainga o la le tama o ainga le taimi nei aru TP lunga le foreign exchange liquidity ya ci va ngai lo la ka tatu trade balance le tasil biliona le Eseesega 1.1 billion as of January ele se ole lu taunga tato e tauna tu mai la ia tato fa nga umala tu langa i tato no ele export authority ma me ia ma tato tau fa la ele si na me tau fa si le malo si le review terrorism ma tu langa wa o la ele authority le malo e fa tu langa a fa pleni o lo e nga o si nei a veces kiuke a mina veces kiuke o me fa nga yo kai ngi la ye
ai ava pengi o lo le ngo si ngei ala mai fa ia e ka langa nei pose le ki ke o lo ia mai fa ta fa pe ola le ka ko lo ia ngo si inga ia avele opportunity to grow ka ko kisinisi tu na fa pena so ole tulanga ia o le o metutia uma na fa nga malo ta fa pela o le la focus e reduce le balance of trade le deficit of trade le ka ke o me kia uma nga si le malo fa tele ina le fa le environment na increase le export yeah na te si the biggest hindrance to go export or supply yeah we need to build the agricultural base build export market yang Mulipola ia o fela o lo ia wina mai fa fole moa matulang fa pena moa mamoe e ma fai tatu ni wala te va tu Palauli le svang fa faile ta o fa pe fitus full containers o le moa le ta e masina uma au containers fast food fast o mo ko akele o nga moa le fenka ko kausia mo ni ele fausia roma se societas saudara ma fai nga malo provide an enabling environment e tu le tu ma se ta ma fai e fai a lima le se futa usa o le se fai lo futa usa o le ko me se me fa o ka ke fa fu va pe fai nge e mo ko sa fu no has to be long term planning ia ma fai nga remove la le need for import ma tu la pena la le ta tal noi Anavatau vang fa o Palauli le peto na vai aso dia le venga palo ma ta no foi mate ona o le fai business o le economist o le fai business au matela o le vang fa faila te palo ta ia o le vang fa faila pe provide an enabling environment le mo le fai business yes without a doubt Apulu ole party providing an enabling environment ia manuia ile tunu manuia la fai batoanga manuia business ia ai se non te le ia le ama ka tole un ola tal o me na tonta tal lo ia alo wa establish le tunu fa trai foi nga malo dua le wa establish wala vale tu pe fatino ia le social ma tulang ma le aonga tulang al pa wale mele lek pia ina tato ole development de o atina ole sustainable ina ia abo wala vale le foto mai le tunu ma tato wala fa na fafo te le foi tanga la o retire manga o investi samo o tanga nga o te lunga ole lumana ina e fa nga ruenga o ai time mo shele fa pe ta tu samo qua tele fa ia fa manuanga ma incentives le available so ia la ta pu potuna pu te le la po party na e a pato le tulanga al party sa wela tulanga le fa manuie mo le fo ie tau tulanga fa pena ia ta te wale lo foi le la palo ta o ka o so lo su ma le va fa ta lo bitia funa lo salo la nuale le la palo ta o la re la mo chino ona ke le ke tu lo que neutral le lo po le fa ta lo fiong ma ne volta fa so ne ia so a tonu of so ni fo ima silsila mai mai le tunu ne so ni fo la to fil ngola fa ta to o liatu le palo to tele la solusu le vole masin ne o Aukuso pa ta tele la o fionga mo la no io le mai le tunu la fionga ya Tagaloa Eddie Wilson o se economist Fautua ma fatino fo il tulanga o le atinae o tamao ainga tawatia fo isio tato tunu isamo nei o ia fo Fautua il tulanga tau tupe o business fai business la ulo tono samo a me se o loe a wina te fafo ile nei fa boponga o le Lavasiga mai samo nei ia pe on fai volta to Polokalame va so ia fa nasio to ina mai se vai ia tala nasio mato mot tatu to felo ile se va boponga al termine ia pa so foi ia